Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Miakatite yang ko Abi Hurairah radhiyallahu anhu api teruyan amian gagnatiyan su Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adin yan diteruan adna tigiyan asakataw di managi kursa kambing mangorip Allah nasagyan ko to adin di kapanagi kura mangorip Allah na adna sa timana arimaw mangorip Allah ako minwa sagyan ko to mga kambing sa isa mangorip Allah ni palagui niya nagyan ko to sa timana kambing. So kini palagui niya nun nakita dis kanya nagyan ko to diun di man nagikor ang manusia mangorip Allah. So kaya kata daw nagyan ko ta manusia na faltafata ilayhi dhi'bu na siyang urans kanya nagyan ko to arimaw na pitero agyan ko to arimaw mangorip Allah subhanahu wa ta'ala. Anta atigyan ikirk sagyan kaya kinwa ko ron. Si ko mas atigyan na kapupilawing atigyan si ko arimaw ada atigyan na diun di magipat araw marak na tigyan mangorip Allah subhanahu wa ta'ala. Naarim na tigo Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asa katawa mama tumutunda sa sapi. Agyan ko to sapi na riuran na niyan. Pia ka awidian nagyan ko to sapi sa mga papunod mangorip Allah. Na anto na yung miya gulo ula mangorip Allah subhanahu wa ta'ala. Na siyang uran sa kanyan usapi. Diyan uta sapi na siyang uran yan nagyan uta tumutun doon. Romiuran nun. Na Peter yan nun. Qalat inni lam ukhlaq lihada. Sakna tigyan asapi na kanabakwa tigyan ina din sa basan may pantag. Ba't tigyan may sabab o di na may pantag sa kapururan ni Rakam. Walakinni khuliqtu lil harth. Mata na tigyan na sa kana, inan na ko at tigyan sa may pantag at tigyan sa kapamumulaan, mangurip Allah. Kapermer, maana agyan mo tadi yung dikingalabagan, mangurip Allah subhanahu wa ta'ala. Qala nas, nasugyan garan ro, na miyatir o mga tao, subhanallah. Miya ka tasbih sa mga tao, pumakin na garo, mangurip Allah subhanahu wa ta'ala. Uli na makamamahasagyan ko to, may gulo na mangurip Allah. Peter Nabi sallallahu alaihi wasallam ata natigin na sakan na paparati anak na ito nagupaparati ano Abu Bakar nagupaparati ano Umar bin Khattab radiyallahu anhuma. Diyan na hadith pianutul tanong ya Abi Hurairah radiyallahu anhu na madakalan dakwa na kekuatan ron. Berisan dakwa ng mga urip na Allah subhanahu wa ta'ala kekuatan ron nagyan ko to kakenala o Rasulullah sallallahu alaihi wasallam o mga ini wahi wallah subhanahu wa ta'ala si iku mga uuna uri na mga tutulan ko mga uuna mga nabi uri na mga tao pangorip na Allah subhanahu wa ta'ala sa gudala sa kini wahiron wallah subhanahu wa ta'ala. Pero mangorip na Allah sibut naman na so kaya pakaraya gagyan ko to mga pangayaman asiran na mata na pagpakagdam siran sa masakit uli na tunonon pangurip na Allah subhanahu wa ta'ala. So lagi mo ka pagpakagdam mo manusia na bedem pangurip na Allah subhanahu wa ta'ala asibut nun na daa pakaran si ko kabaya wallah subhanahu wa ta'ala si ko kapakapteruan niya kung mga binatang lagi ko taga pakateruan Allah subhanahu wa ta'ala sa ko mga binatang mangurip na Allah subhanahu wa ta'ala paduman mangurip na Allah sibut nun agyan ko to kateru agyan ko to arimaw mangurip na Allah na makang gugunan na o ang mata na sa dunia na pagkaali na rin mangurip na Allah subhanahu wa ta'ala agyan ko taga teru na o arimaw anta tigyan ni kirkon si kumasaada ito diun di magipataro marak nati mangurip na Allah subhanahu wa ta'ala paduman mangurip na Allah subhanahu wa ta'ala teru sibut nun nagyang kutuwa ka teru agyan kutuwa sapi na makang gugunan na o mangurip na Allah subhanahu wa ta'ala amataan na sa mga sapi na ay kiadnaw ni Allah subhanahu wa ta'ala na si ipagusara sa agyan kutuwa
kapamumulaan udi na kapermer udi na kanggelubek mangurip Allahu subhanahu wa ta'ala. Kenapa ini adin nagyan ko to kapagpakaawi daw sa mga papandirin mangurip Allahu subhanahu wa ta'ala. Padung mangurip Allahu subhanahu wa ta'ala asibut nun na giyan ko to agatero no sapi sa skanian na inadin skanian sa may pantag sa diyon ni kinggelubukan na kana ba makanggugunan ako sa skanian na diskan niya kakan uli na diskan niya kapakaya kan kagia ini adno Allah ta'ala na pantag sa diyon ni kinggelubukan yuti padam ini adno Allah subhanahu wa ta'ala na ini adno Allah subhanahu wa ta'ala na biya diskan niya na Allah subhanahu wa ta'ala hal alisi ko mga tao mga